umukinnyi w'umunyarwanda wakinaga umukino wo gusiganwa ku maguru Rubayita Sairaj yitabye Imana aguye muri Kenya aho yiciwe biturutse ku makimbirane yagiranye n'undi mukinnyi wo muri icyo gihugu bapfuye umugore. Rubayita numwe mu bakinnyi bari basanzwe bazwi mu Rwanda, aho mu masiganwa yaherukaga kugaragaramo harimo Huye Half Marathon yakinwe mu 2020, akaba wa gatatu ubwo yakiniraga ikipe ya New Athletic Stars. Yabonye kandi umwanya nk'uwo muri Kigali Half Marathon iheruka gutegurwa mu Kuboza muri 2019. Ikinyamakuru Standard Kenya cyatangaje ko uyu mukinnyi yatakaje ubuzima bwe nyuma y'amakimbirane yagiranye n'undi w'umunyakenya ku wa kane w'icyumweru gishize. Ihangana ry'aba bakinnyi bombi ryaturutse ku kuba barapfaga umugore, bituma barwana hagati yabo, byatumye Rubayita ahasiga ubuzima ku mugoroba wo ku munsi wo ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Ubuyobozi bwo mu mujyi wa Aitan muri Kenya izwiho kuba igicumbi cyo kwitorezamo ku bakinnyi benshi bo muri icyo gihugu n'abanyamahanga, bwemeje ko umukinnyi witabye Imana ari Rubayita w'imyaka 34. Uyu yakinaga intera zitandukanye zirimo gusiganwa metero 5,000 n'ibihumbi 10. Umuyobozi wa polisi muri Kenya y'Amajyaruguru Tom McCory yavuze ko iperereza rikomeje kugira ngo hamenyekane impamvu yatumye habaho imirwano hagati y'aba bakinnyi bombi. Ni mu gihe ibimaze kuboneka bigaragaza ko icyabaye nyirabayazana ari urukundo bombi bari bahuriyeho n'umugore. Kugeza ubu ukekwa n'umugore uvugwaho kuba intandaro y'amakimbirane yose batawe muri yombi, bombi bakaba bacumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Aitan kugira ngo babazwe. McCory yagize ati ukekwa yarafashwe, azagezwa imbere y'urukiko ubwo tuzaba dusoje iperereza. Ukuri ku cyateye urupfu kizamenyekana nyuma y'iperereza. Raporo ya mbere yagiye hanze ubwo umutoza wa hamwe mu hitorezwa muri Aitan yabwiraga polisi ko habayeho kurwana hagati y'abakinnyi babiri. Gukomera kw'iki kibazo kwashimangiwe n'uko uyu mukinnyi w'umunyarwanda yagombye kujyanwa havurirwa indembe nyuma yo gukomerekera muri iyo mirwano. Umunyakenya uvugwaho kwica Rubayita ni Duncan Kamala, aho uretse kuba asanzwe asiganwa ku ntera ngufi, afite salon de coiffure ndetse akaba umutoza muri gym mu mujyi wa Aitan. Umutoza wa hafi y'aba bombi yagize ati twakiriye amakuru ku wa kane ko abakinnyi babiri barwanye bapfuye umugore. Umukinnyi w'umunyakenya yatubwiye ko yashyingiranywe n'uwo mugore kandi ko umunyarwanda yahoze ari umukunzi w'umugore we. Ayo niyo makuru dufite ndetse turizera ko polisi izakora iperereza rirambuye. Mu kiganiro cyafashwe hagati y'ukekwa n'undi mutozo wo muri Aitan, Kamala yasobanuye ko ngo yabanaga n'uwo mugore hakaba hari hashize amezi 2. Yongeye ko uwo mukunzi we yari yaratandukanye n'uyu mukinnyi w'umunyarwanda mbere yo kujya kubana nawe. Kamala yakomeje avuga ko ubwo bateranaga amagambo byarangiye barwanye arahwera. Ubwo yaragaruye ubwenge ngo yasanze umukinnyi w'umunyarwanda ari kuva amaraso mu matwi, bombi bahita bajyanwa mu bitaro bikuru bya Aitan ari naho Rubayita yaguye. Urupfu rwe rwabaye rwa gatatu ruguyemo umukinnyi muri uyu mujyi wa Aitan kuva muri 2021 nyuma ya Agnes Tirop. Mu Kwakira uwo mwaka n'urw'umunyabahrain wavukiye muri Kenya witwa Damaris Mute muri Mata muri 2022. Simeon Stizomu Humuza, One Nation Radio, ijwi rya Diaspora. Love the world, but keep the sky on your mind.